Glory Shila Nagashnong Sanaru Parish Namdong Lakha Yodikon Hakaar Busau Tarik Ulben Shiajar Kendai Spa Kendai Punyau Hagashnong Sanaru West Jaintia Hills Uday upon Kadu Nakihinyau Mut Shipara Bat Banta Kidon Satang Henriu Mut Uway Utpen Shimrang Ulabang Kuai Haying Ublay Lapan Baptist Durung Do Soblay Alphonse Walang Ulas Dangi Kajimpule Jongu Saint Joseph RCLP School Sanaro Nadu Class A Hadu Class 3 Yag Class 4 Hadu Class 8 Pat Ulapting Hakris Im Secondary School Namdong House Nam Arhajar Kadway Ulio Snyo Yagajimkhot Jong Ublay Bat Ulasha Jit Bandrung Bat Bansdang Yagajing Im Seminary Blessed Nardini Seminary Namdong Parish Hagata Kapur Ulasa Kumashisnam House Nam Arhajar Arpat Ulapteni Gajing Pule Jamu Blessed Nardini Seminary Umulong Bat Ulapendep SLC Na Little Flower Higher Secondary School Umulong Nang tapat yang kelas 11 bat 12 Ulapendep na Saint Xavier Minor Seminary Upper Shillong. House Nam Arhajar Khanliu Hadu Khanyew Ulapendep yang spiritual course na Sinai Spirituality Center Kharguli Guwahati. Hapadeng jong Usnam Arhajar Khanyew bat Arhajar Arpheu Ulapendep yang philosophy na Christ King College Shillong. Kumjuru ya ke BA na Saint Anthony's College Shillong. Hadit kata Khanyew terik Punailur Arhajar Arpheu Kibahalor kila ibit yu ban pitpang ya ke sopti li gane ke kasap Tumos Reverend Victor Lengdo Haying Bishop Lumbi Sentu Mi Bentudu Bat Lapha Ayu Chekris Im Parish Baratul Nagbanta ke Regency House Nam Arhajar Arpuway Ulapteng ke Regency Joku Haying Bishop Lumbi Sentu Ban pentebit Shushu Yu Haga perkat keperdain Bat kejintip Yu Blay House Nam Arhajar Arpuar Kihap Bahalor Kilapha Ayu Orients Theological College Shillong Banpule Theology Lapan kentang di kon yu ke Khanyew dari Ujeliu Arhajar Arbusan The Most Reverend Joachim Belder who Auxiliary Bishop Jong Isol Diocese Orients Theological College Shillong Nangta Lapha Ayu Shekut Shepherd Parish Latambay Nagamenta Kadai Kenit Ministry. Daga Chikku Blay Mentagas ni Kakadway dari Kukalalangkot Arhajar Arpumriu. An Sapan Pura Bat Panjanay Yagajing Angnut Jong Uni Udikon Richard Shilla Haga Bat Shakri Yo Blay Bat Yaki Parabriu. Daga ba An Sapan Kentang Lengdok Sok Blay Yo The Most Reverend Ferdinand Dekar Didi Bishop Jong Kejalaniap Jawai. Une Unsalong Ulong Do Benangkong Baar Bat Balai Benangkong the Blessed Nardini Seminary Umbulong Ubaar Nagabalang Shnong Sanaro Bat Ubalai Nagaparish Namdong Kegentin imsi Jong Udikon Kalong Kanlong Kamon Jongmi Kabalasot Nag Gospel ke Matius Kalong Bandriu Erakot Kabashipeu Dimenta Ngakot Ye Father Simeon Sumo I Parish Priest Jong Kanamdong Parish Banwan Shukmat Banay Hangi Ya Da kabang Aingo Aidem Ya Ublay Trai Kemrat Ba Ayangi Ya Kan Kemariang Kebarang Kebarkiang Bikmen Banwan Mentagasmi Agan Negasnong Sanaro Tong Keparis Namdong Jongi Kumta Agaburam Jong Keparis Pastoral Council Ngayem Hangne An Priam Snobay Pibaro Dagaba Ujistuhi Ulong U Kunrat Priam Snobay Yuni
abulaya da yangiru halentis thinking bangilawan akan negesno bag Yesui udon rengkat bani mata baro dikam bangile tilong ha keburam jongku apa yang baru yang Bishop Ferdinand Dekar o nong sarai jong jongai diocese balong kongsan mentagasni ban pen kentang lengdo mentagasni nah yang bai di fadar jongi baro balawan na ke diocese jawai ban ki waipat ki diocese marjan jongi dia bonang nekroi nah yang baru yang dikon Richard Celah wadai ka daw ba pengiawan ng nekroi nagaban ka ba wala ong hoot na kaman jong blay adu kani ka kiling mat man long robo utaw nang saki yaw Chris aga patay aga kardan jong long lengdo jong kay may jong gadang may glory chunga parigen men ki para jong ki kor ki kha jong besmran lang yu haga negasni khoy loy kiro ki kloy ban IT yu au blay aga balang Apeliang semua baru ya baru ke brothers, ke sisters, akan yang kebalang ke seminarians, baca aspirants, orang berkentai, dong ke diocese jongai jongi. Apeliang semua baru ke head cateches jongi baru balawan, naga diocese baru, bat ke jong ke paris jongi. Kat kumjo ya pi, ke rangba balang, ke longkne balang, bat ke bapek bakri iki balang sunong man lagi sunong dong kadai sil jawa apa yang semua baru iki pastors iki men basan bad yang pi kilong pa bat kilong kami pi bisamwai bisamwai jadi pi baro bedon nangni ikana red jongi apa yang komunion basin benukong bat kubalayo jeng penskan bat kumjo apa yang semua baru ya pi kiro ya ruhat jongi balong ginong tekno kami yang gahakam yat to state jongi kami kalaya lalu ki MLA ki MDC iruhe sorkar ban iruhe muram balawan ande na kabanta kan negasni bakal kemudian semua bahari media men pariang baro medan ketilang akan negasni ban penpo penpien akan negasni tapi ru ginong ruai kuaya di ban ruai angkat berkipai belai Kenen, kurang yang ini ngadu kini sini belajar mentah baru sini. To kini kecil berjalan jongi, jaga basnya ubah pilawan yang ini, beli untuk ku kerja ipi barang. Dengan pilihan semua bahaya ipi kibagi klet penjar kerten ru, syak kini ka jing mani beli jongi, kerba kini kendiam kerukon mentah kesini. Bagi ipi kibagi melak penjar kerten ru, pilihan semua bahaya barang. Kublai sibun yang kebenungkong Teshua ban sedang Seo bahas ngap bahai kini kejimpan kan mau Iwan hang ne nak benta Kekam niam kam rukom Ban sekhi kejimpan kentang lenggo Soblai Yodikon Richard Di kumta Nakerpa depi ban duwai nak benta jengku Bas seo bahas Syak skor bahas Bat sim benta pura Habaro kawai kejimlai niam Kebaar, buhay ki mobile jumpi ki silent mode, lani switch off yaki. Kebalai man kebadan kam, siyaw bahawat penja clear, ki saudong saukun, jong kani ki shnong, jong kani ki compound, da ki plastic, ki kot, bada kiway ki rupa. Benta kum ne ulang do saat, umus Reverend Ferdinand Dekar, rengkat ki lengdo, udikon, ki bahaya ngasem, bat kinong syukri duan, kinkiu syukuduan kedupat. Badan penpu penting, ya kecing kiu jongki, ya kecing syat, lagi seng samla balang senaru. Itu mentang ini yang lang baro, bat na kerpat, ya kekuaya, na keparish namdong, ban ya lam yang i, ya kecing ruai sedang. Nakakonten kedok, kenembar ke bapra, kedembar ke bapra, nakalentik menang kenembar, lais pa lai puhnyo. Lais pa lai puhnyo.
Aku berdoa berhubung pada mensembahku. Kajingai jauh terai jengi Yesus Kristus. Pada kajingai jauh belai. Lamba kajingai selok mensembahku kindan ringkat bati baro. Karena itu ni ayo jauh belai kita kesengi akan kesengi beram jauh kesengi baptisma jauh terai Yesus jengi. Ni ayo kerpang jauh belai dan peta akan kesengi beram jauh kesengi baptisma jauh Yesus. Ba iyo sawai lenda ha kebalang kebau belai lejit na kikun jauh pada kebalang cenang sanero. Agar kesengi Kebang ikan mau mengirakhi buram yang kesini baptisma Yesus. Pengkan mau yang iro bangi barok niyo bentalang lang bau Yesus nak harga pasni baptisma jeli. Tengi duai IT jadi pendem hakmat hak sanggung day bangin long kumu Yesus badap dam sebakut bangin la ban pendem ya commission jauh day nak ta jeli. Kumbau belai ai hau Yesus hadin belayak jika baptisma usdang jika mission jugu kumbau belai lamang yu bandong unang sispa unang pedim jengi haga di kapol akot ngaweri pi baro dekat betlindo jengi sadong ke duan pi kirimyam ki berda di parungai bawan nakeleng ke diocese jengi ban kiwero ni adwailang haga di kesengi ban pentemai dede Nang bahagia baptisma jengi ke bangi layak pediang bat penjuru midwai hau Yesus dengan insyaAllah hau bersih berpur. Tangi dia kubur sejisin pengilang kinau pop nang badut long di balak kre bandanyam yang ketiga cimaya berpur. Aro misnei yengi bandalamat yakipop jengi unyalam yengi syah gejing imbang jukut.
ya tuai. Kani kamas bukut induai nak benta kemodika syuting benjo kejingkot kejingkia nak benta kerisisha Ko play kan bod barobat pa im junam. Me balapan panas ping bau kris ulong ko bej jong me. Adin ke baki semaj buh kawa Jordan. Kat bau matse bakod lahian halor jong ay ki kon jong me. Kantam ya udikon Richard Cila ya uba ngin sapan kentang hagane kesngi bad yang ni baro kiba milatam ya kiba lapun khatumai taka badu matse bapuy bangin ya ne berbod banlong gitu kiba mesau ha da utrai jungi Jesu Kristu kon jome uba im badu basencar kat bad me Haga jingi long kawai jong men se baput ublay junam la junom. Besabha banya syong kibala man syong penbena hangi da upiralang dahang ubakha jong udikon di tomine sa skor ikani kejingpule ng kitab Hosea. Akmi usyakri jonga ya ubanga shanbor. Ubala jet jonga hau pa konsen jonga kakamen. Ngalabu ya mensen jonga unwanra ya kajing bishar hok ha kijai penri. Ulang perta Niran penjam la kasur. Niran pensawa yaka ha kelenti singkei. Yau ka ubalaken unom kedia. Badi usai syarak badang meding berengot berenget unom pelit. Unwan lam da sisya ya kajing bisyar ho. Unom kenran unom lehnya. Tak hado baula pun skem ya kajing syar hok ha kepercayai. Bat kita nong ki angnut ya ka an jong. Ngalang try ngalakot ke pi ha ka hok kesat. Ngalak pi ni pi ta ka pi bat ngala sumari pi. Ngala ai pi kum kejutang hakipat benri. Kum kejingsai ya kejait benri. Ban penpet ya kikmat kibamat la. Ban pelai ya kikai di na kebendi. Bat na kepatok ko pendeu. Ya kito kibasyang ha kejingdom. Kakten jong utrai. Leadership nagi kam jong ki apostol kalendang ke basipeu kita khot lai pusau hadu lai putra yaitu mentah nyesngap ya gani ke jingpule kaba an sepenmana hagi dai sisa petriang shilla kepara arkemi jong udikot Kajing pule nakikam jong ki apostol ha kito kisni u Petrus ulas dang ban kren
uong. Mentang sutu da shisha ba ublay jule siliang. Henry, hamanna kajat bendriu, ya utau bating buram ya u, bad bale ya kabadai, ulong ubalak pediang sobha u. Pitip ya kakin ba ulapha sekipai Israel, kabayan lap ya kubor babha jong ba jinsuk da Jesu Christ, ubalong utra ya baro. Kata kakin, ya kabalapan benar teleng ka Judea, da kabasdang na Galilee, hadin ka baptisma, balayalap da Yohanes. Kumdo ublay ulapusle yaw Jesu na Nazareth, da umansim magpoit bat kabor. Kumdo ulalay kaleng, udalay ba bat pankot yukito baro, kibalasya ban benha uksoy, namar ba, ublay uladon ringkat batu. Kaktin jong utray. Na kabalang shnong sanaro. Utray undan ringkat bati. Ka jing pulay naga gospel bakot kat kum o Mateus. Ha katagapor, ujisu ulawan na Galilean, siya ka Jordan, siya u Yohanes, baen duk penbaptis dau. U Yohanes unjin dalakhang yau uang, nga kenya day bansya penbaptis hame, bat may pat maywan siya nga. Henry ujisu ulajubab yau, ya menta I kan matlong kumni. Naba kumni ken kadai yangi ban penorlong ya kahok barok. Kumta u Yohanes ulamunjur. Te ujisu enda lalak penbaptis yu ulami na ka Bat hakmi lapli ya ki beneng bat ulayoi ya umansim ublay. Ba uhir arsut kum kaparo, bat uhir halor jongu. Bat hakmi kasur kalawan na beneng kaong. Une ulong ukun bait jongan, ya uba nga das ngauhun Ka gospel jong utray. Tentang lengdo, udai bandon, kamuan balak loj, klem kejing penbor.
Udai ru banlong ubabit dor kat kum ke jingpai jingkme jong ki bahalor. Mentang ngin yo ya ke jingkhot ban ke jingjit ya une udikon ha ka hok kat kum ka hukum ha ka baba uhi dalade un yathu la ulong ne em ubala kloi dal kamon klem ma penbor ban wan syakmat ban sya ban kentang lengdo so blai. Uparish pris ufada sembian sungo kun khot ye utu ubansya ban kentang ban wan syakmat. To uto badai bansa penkentang lengdo soblay unwan syakmat udikon Richard Chela Ngadon handi bat ngakloi. Dai sisya ulalong bakloi ban sngap ye ke jingkhot bat ula jubab kumbalale ukna Samuel ubaong ngadon hangne bat ngakloi. Menta ke kemi jamu ka kong klori syela bat uriti syela uhmen jamu kinyalam ye u syakaduan kinterwa ye u kumbalale u Abraham yela ukun u Ishak ban terwa ye u ha kaduan kedupat ulai. Udikon undemngon nakmat jo ulang dok saat kum kadak keburang bat kakor. Ufada Martin Shilla ubadai ubikar General Jong Kajawai Diocese kun kerpat ulang dok saat ban pen kentang lengdo soblay ya udikon. Lengdo saat benar muram, kekmi bukho jengi kebalang kekerpa depi, ban pententang ya une uhenmen para jengi, macimti ya gedeti jong jenlong lengdo soblay. Pitipha baune ulong ubapidor Ngayeng sakhi ba andal tuli patokit na kipai Kristan, bana gejing kubur jong gitu gipatan keti. Agapan penhak pensan bat penang pesta diu lacam ba ulong ubabidor da kebasyania ha gejingalap ublei trai kenran bat unang penim jengi uji sukris dakabor bat keikhtiar banglayo na ublei ngajit ya uni upana jengi banlong ulendo so ublei. Tilabiang gasakhi gasatar ba une ulong ubabidor ban shim ya kane gakardan syakri blay. Kumta laje di uban sya pen kentang lengdo so blay. To da kasur ka bakmen ngina jubab lang. Shihajar mo ya me ko blay try kanrat. Sihajar mo yeme kublay ta kenra. Ya kane ko por lapidon hangno. Tong ini syong dan akwa ban insya skor. Yang itin sneng tingkraw naulong dok saat kiban sa sneng sa kraw yang ibaro. Iya hagane kesmi buram jong kesmi ben baptis ya utrai Jisu jengi ublei ukhat yengi bara yang batipi iwai ban pen mau ya kesmi baptisma jengi ro bad ukhat yengi ban perkan uai Jisu bad balai udai ban ya baptisma kat ukon ublei badai ublay. Bad lamba jamu ngikili ya ladiro nilong ki ay. Aga kon lenti bedeng ijo yarwai katu bujirwai ki Kristan Katolik nilong banyalap sutlat ke perthai. Aga ne kisngi babangi kenwa burum ya kisngi baptisma u Jisu ublay ukhat ingi banya seriem badu Jisu. Lang ba baptisma bangilayo pediang ngilayo bentalang ha kata kajinglong ublay jauh ublay.
but kumbau blei lakhan ulaang hagas por ba ay baptisma yaw Jisu abaga pedeng kalapli but pangel lahyan hagador ng sing paro but kasur jaw blei upa kaong unay day ukun ba jonga ya ubang nga saw ne saw hun hagani kasni Kantam yangi kibadai kita kikun jauh belai kikun Kristen Katolik kikun Kristen kibalayo baptisma ngidai kita kikun yau ba ublei usnau hae bat usnau hunne kanong isnau meni saung ngani wayo ekam kata gajing plam awayo jingado inagadai pa awawan ni wale hai bat pente nyambam le hai le Penken gebegi pai iwang tokon mpe dan emmi hagajing charem dan emmi hagajing donong hagane gesni enyu yaw blai menchwa hajar arpau santarik na Januari hagane get jo kathau tentang dikon ketang padari yaw pada Gregorius Sintem ubah pilasnya untuk wakuli ketubuk gospel but negisni yo biang sawi bukan cenrang legit naga ni kecnau naga kurcila agawa udikan Richard pasnyau ya kata sur ublai ukut yo uman ukan ya ublai uba sauha yo haga negisni Kumba agi tipune kebanan kong Isaya na iturupa baong kunne Utray wong hakmi usakri jonga ya ubang chanbor ya ngalaik kerpang bat ngadap na kejingkemen hau nga ay hau ya umetsim jonga Baun wanra ya kahok banala hakijaj benriu ban penpek ya kamatla ban pelat ya kikoi di na kebendi na patok na po kendau ke badum kini ya kikam mission kibau blei ula ai hau Jisu hagadi tulupa jang Isaya utah usakri wa blei usnau kemen ban ai musim bapo jauh unai udikan jangi udai kumuta usakri ubau blei uang mentagasni kumbawa penito ya ujisu langba ke baptisma langba kajingpli ka pedeng langba kasur jangu upenito ya ujisu ba udai udai uta kajingsyai jauh kejat benriu unang penpek jaki mamatla bat unang pelaj luj jaki koidi bat tumjuro ban long kata kejing syai pani kejing ong jong Isaya kitab Isaya dipeli benekong kejing ong jong blei ke ong lang yanga badipi baro kibadaya baptisma ngilong chatri jong blei ngilai kikun jong blei bat day na katakadaw aga balang Katolik jengi konyam bala ang yingi uay yublay pakili yigi yaw jengi kai uay yublay balay yublay na thaw yingi mama bangiduki yu ban sakri yu kati pulay banakang kathaw yaw sakri jang ublay hakador jang Jisu baday sakri aga ba mabuhiwang ba umcam lawan ba ansya sakri Henry Banduk sakri pada gospel yang Markus lang bersipaw sabusan bang ukon ublay umcam lawan bansya sakri Henry wan ban sakri patikon bai
Maki bukan maya yang ini keski pen orang tamak baptisu ya Yesu baptisu ye iwara hakin ko kita kejang kesu kemo i wa i ke kon yang blai wa sabha e blai ye pi ke pang ne keski lalu ya baptisma ti ne kut ye pi kamu Yesu kut Yesu ye pi le yo benta hati kekam sakri yang kekam sakri kekam jong ujisu kembang ya sementan na kaji puli menekong ban yalap ban long kecisha yang jat benriu ban yalap ban wanra ya kahok haki jat benriu bara bah kebor kecing ai jang mesim bakut bangi layak yang bara baptisma haki jipuskan bat ikit ya udikan banang denda un sepen skembiang wat un seperhembiang ya uni mesibaku jauh hagba mengi ngin sepen sle ya kiti jenu hagani kesni kumba langba baptisma jauh ujisu lapen i hau ya kata ke boleh ya mesim jauh boleh banyalap jauh ban sedang la kekam jeng u kekam yalap kekam nong jing sispa kekam jing pungkoi pengkia bat tumjur kekam jeng is jing penim jeng ublay agaba mu ula pendem yelede wat ban yo baptisma kadur jing lang beri jengi kum nangkok badai na takadang ba Paulus apostol hadjiki jemu hadwistan Filipi dengan baan buang wat lada upang gadur jauh belai ula pendit yeledi banak hayu hakajing dong beriu ula pendit yeledi hakadur beriu bag ndai tangkata ula ko ngu hadu kejiyap hadar kadipna kajing long sakri kanong ban pendem ya bas tandur blay ya gijing imkum sakri ban pendem ya kam ya mission bau blay ulapha ya ujisu ban menta gesni yang bat yepi ublay ukhat ban le ya kata kam ban yo ban talang kata kam jing penim kata kam sakri ban kata kam yalap ya kata kahop hagi jat penriu bara ndai tang ya ngi ki balang Kristan hendai ya bara badai na kani kadau bau Jisu uwan ban sispa ya bara batu Petrus hagi pule ke ba wong mentang asau tu bau Jisu ndai tang haji penim na bata diju Israel hendai wat ya kecil lu ama lap baptis ya Cornelius badai naget na kejat penriu jentil maka hima Gris dah hagani kesni kumba ujisu upenrit gelede dah keba mau usha baptisma haga jinsha umdei banle hendai ublei namar ba kumba ula yengi hadu kata-kata berlapha ya ujisu bandong ta unang sispa jengi bandong kum mengi bandang beriu, ban kayu, agak dor jauh beriu, agak jang jing tutup, abad lehem, nanti kadang hanya kesiro, ujisu, ublay, pendit, ila dia agak dor jauh ujisu, ban penya delang ban ni kiberiu bapok, light na tangkapok. Magha kanya kesini kepada bangit bigya kumbaang mentan, langba kanya kesini berom jang kes dia baptisma ujisu. Lakhat yang badipi banyak bentanang ada dekat kam sakri ada kam pendan buruk pa baku jengi Pope Francis kebaang Evangeli Gaudium kebamut kecing yalap dekat gospel dah kecing kemen bat dah kecing kermen kebaa yang hak pun hilang gitu genting kumno batin bahaya kecing im Kristan ya kebalang pentemai ke balang bat kila krendu Jepang ke jingle liam
geriti liturgi bat ba lai pasal ia kren lang do sapang kasinyo jong kasin menaliti kata kembang ila le bro cisnem begini cisnem beladep ngikren sapang kata sinam kata kejingnya dei kejingnya treilang kemusim ye le lang badai na kene kadau pa baku yu khot yingi hakini kisni bar hakini kipor kinang dan kini kijing perkat lang kum ki kardinal kum ki pa musim jengi kum ki nang sarai jengi bat kin sa ai jengi chiki bishop bat bishop kin sa ai chiki da chapi ki pa yulei banong kinang yalap jang the gospel jang kijing kmen the gospel of joy the gospel of hope gibang the gospel jang kijing kmen the gospel jang kijing kmen kumbang iladep yonis nem jubilee ada tuan ritorik pa bakoy ulap tungkut dan bakhang ini kedua jang ketugu yimane ba harum agan ni kesngi khot ipi badianga pengkan mau bangin long ginang trailang jong ublei rengkat badu jisu aga tinga lam jong metsim pokoi bangin ya trei rengkat patah aga de ba pokoi Pope Francis ba ulang ba khot yingi ban pelong yang kata sinat jang sinat dahaniti usnem jang sinat nila deble nila khot man lagi diocese man lagi paris banya perkatang banya trailang banya bentalang bad bandon kawai kejemut kawai kemensim kumba ki kristan benengkong aga kam jadi apostol nang kebaar sa lai puar bang nang kebasar bang ki kristan ki parungai ladan tang kawai kejemut tang kawai kemensim kani ka jo ba baku yupat ingi bandong kinang yalap bandong kijing syai bandong kijing kemen na kiwai bat bandong kijing kemen na kiwai daga jo kijimut daga jo kemensim hada ni kesngi udikan Richard uba nincapan kentang unsaya kepang akhot yu bandong lenda ayo yo boleh minta di tang angut ngidan lenda sambah kentai ada pengkentang yu agar tugasnya berkukut di jubilee mentah gesni yang dikon Richard celah uban salam dikon ba jang uni usnem jang dari kebalang jengi duai haublei bankot cibun kita kinang persyang kinang od kinang trei jang jisu banlong kita beliau pentalang agar kam yalap agar kam jipenim agar kam sakri ni dan kam ladang iya pentah ke kam jeng kisu ni dan kam bani selap lang batu play pa barboy ujisu man la kesni atau kate ki bentah ke gospel duai abas kut kesni dang step ki beliau ki wat yo mu lay duai marway duai hau play pa nakut kesni ulay duai biang uyasno batu pa jemu ngido atagadau ngi bancur menang yapi bad yangi kelenda yangau bishop ni ki bishop do ngi dot kam bande kejing lan ni de kidiat pencutam ni de ban duai badu blai berbor nang bangin ya i ya usa jang kejing duai usa bangin la ban pendet ya kasanjur jang blai hagi jing im jengi ban hagi yengi san jengi haga balang jengi ba tunjoro haga diocese ke jengi haga ne gesni tongin le ni ne kakam kumbaang isaya na tulpa jengi nangtong wan ra ya ka hok trei hok perkat hok le hok kane ke bau blei ang yingi kumbau la pha yau jisu banam sakri jang blei ubalang ya senang lagi dipulih banangkong kaba bandong ke jishai adang ile hok ibreu kun sialap itu oh tu dei ibreu o bakamai hok oh batu ka breu batu ka tong dei ka batrei hok kin bon ki bawat iki itu kinang batrei business ki batrei kam business kinang khot itu bale hok kinang trei bala yang khot ke itu bale hok bara ibreu i je ka hok bandro ma atum to de ka kursla ndai yang nangi yang barang salansar bagi keperti salansar jadi jad bendri bara manukan kejiga bentalang kebangan tu yang aja pi usakri yang belai yang wara untuk beri kasih pelan
Andai salam sa. Eni ro Yesus Kristus. Nia hinggu ya ublay ubala kren hangi hagan hingga sengi nang ba ulang dosat bagi tu gikentin seneng gikentin kraw. Pada don kino kibapang kibasitong berangkam dawai dan kam singarap. Wai dekat katsan uji suwang o Petrus tupsa ikikon lang brod jonga. Aga gospel kat kumumati Yesus nang arpu pra dekat kekendai uji suwang. Kilait na margata si kijat benri waro batu pelong yaki kisenran jonga dan baptis yaki haga kerteng ukpa badukon bar mensim bokoy haga gospel kat kumulukas nang arpu ar kat kekendai uji suwang tule yakani ban kenmau yana kabatheu yaki yukaris bokoy ke gospel kat kum Markus nang makat saur kat lai pupra uji suwang tu syarai baturuai bepin obliat haga jing penshoy Kini kidai ki hukum ku jisui ki senran ki jomu bat kiba kilangdo ki yai peteng ban bot. Dimentahi kumne kan peteng kariti berkentang langdo so belai ye une udikon. Udikon seklai kejuban lak kemat ulangdo sa bat hangiru ki pa jemu belai. Ye ki jingmu basisha bat bohok jemu. Kumbuta uban seshimti ye ke kerdan jinglong langdo so belai. Kijing temu bon sumar bat psa yaki kan hon langbrod jong ublay un pen priang bat jalap yaki ketin ublay ba un pen menta yaki sakramen bat bon im ha kijing duai Ukod beinya shwa bakinsha penkentang lendo soblay. Kalong kadiki jompi banyathoak hok akmat une pait ba pait lang. Ya gedi temu basisha bat bahok jompi bancimti ya ganikakan lendo soblay. Ti pilarai kut bat pidamon sisha bancimti ya gadaiti lendo soblay kum unang trailang mapido jong lendo sad ha kaban suma bat sa yekan hun lang brot jong play apa kajing alam jong umetsin bakut Oot ngalarai kut pat ngamon. pilarai kut bat pimon man pendep ha katkum kajing start bau umetsin bakum ayapi yagani kaditi balapen kanti hapi ban pen piang yang ketin ublay da kebayalan ke kubur bapa bat da kebahikai punya ya kejingai Katolik Oot ngalarai kut pat ngamon. pilarai kut bat pimon skem ban pen minta da kejingru play bat kejingin ya kejing im ya kejing hikai bat kejing le jingkam jong Yesus Kristus na kebenta keburam play bat kejing kiu irat jong kipai Kristus pai ba Kristan ha kejing imblay ba kejing ai bat kantame ya kejing nya Eucharis ya ke sakramen jing mapop jing pen Yesus katkum kejing hikai peteng jong kabalang Oot ngalarai kut pat ngamon. hilarai kut bat piman skem bat imsngi bat banduriap lem bat ngi ya kejing duai ba binyo ya kejing isnai ublay na kebenta wabon balang ya bau lehi lapen kanti hangi Oot ngalarai kut pat ngamon. hilarai kut bat pimon skem ban yasot li telan man lagesngi badu Kris ulanda orang badu ubala terwai lade kum ujing kenya batlem ha ublei upa bat lem badu ban pen kentang lade ha ublei na kebenta kejing penim ya ukun benriu Oot ngalarai kut pat ngamon. Kejing kongu kalong kebadon kam hadu kata-kata hagajing im jong ulong do so belai. Kani kadai kejing pertubut Eucharis ubala penrit yelade da kebakongu hadu kejing yap halor kading pana Filipi Afra. Bentau dikon kun satlay ya kejuban lak ban kongu yau bishop
kung unoy tre lang jungu. Pikular bat buram bat komo yanga bat ya kinong mi pateng jonga Hoy nga kuras kam bat nga kuloy. ublay try kenran ubalas dangi ya kanika kam kababha hapi un pendek janai yaka. Haga gospel kat kumumati Yus kunong ar puar dekot lai puar. Ujisu usot nagi kitab Exodus kunong balai dekot benriu kebaong. Ngalong ublay jung Abraham ublay Ishak bad ublay u Jacob. Kani kamut baulong ublay jung kibaim om kibayap. Kani katheu bahau Kris kibaim bat kibayap kialong kaway. Mentang nesno lang bat kiru koit baro kibalalait kaswa jungi banduay nagbanta uni-unikon. Idagajing ublay ninayeng lang baro kan maulang do saat bat kipadatang undang peluk kum kadak kasyin jong kajing snawrit bat kajing bamlong ay hakman ublay. Uparabagay ko ike tongidway hau ublay pa batan bortam baun tek rahay ya gijing ay bat jikar pu jong u halor uni uchakri jong ubala syajit na kapenta kakam lendo so blay. Ganito ni siyang ginagawa. Ku try to listen. Ku try to listen. Ku Maria bukod ku kumijong ublay. Ku Mikael bakod. Ku Angel bakod jong ublay. Ku Yohanes ng Pembaptis bakod. Ku Joseph bakod. Ku Petrus bat Paulus bakod. Ku Andres bakod. Ku Yohanes bakod. Ku Maria Magdalena bakod. Ku Stephen bakod. Ku Ignatius bakod. Ku Laurentius bakod. Ku Perpetua Batilista bakod. Ku Agnes bakod. Ku Gregorius bakod. Ku Agustin bakod. Ku Simeon bakod. Ku Athanasius bakod. Ku Basilius bakod.
Ku jago bako Ku makin bako Ku benedik bako Ku dominik bako Ku Francis Xavier bako Ku Yohanes Bosco bako Ku John Miriviani bako Ku Maximilian Bobby bako Ku Catherine bako Ku Teresa bako Ku Ryukut Barot Shinran Bat Gantay Ku Kristo Isenayani Toya lamba toya dai kabalang baku chombe Kristus ngabyani Utrai kilra batko play jangi tos ngab yangi batot the kerhai haune ukun jangmi ya ketikku jang mense bakut batot pen khamti hau ya ka bor bat ke ikhtiar jang ke jinglong londo soblei nang bau ne ya uba ngitrwa hame upa ba iksbun unyo name ya ketisran kejik peten lenti Pak kejikerku celenter kejikim jongu dau Kris utrai jongi. Amen. Kejing bukti hau basya penkentang kadai kekam bansam lem hau ya kejing ai bekenjaman sim bodon kam kejing im longdo ban pania serim ya u kumu Kris kulongdo orang ba badru basya penkentang unio bentah kejing long jong u Kris Haga buat pemayan jemu, bat haga kamisyan jemu. Mentau lang do saat bal kilang do, dagi jing jar mensim kin bukti halor jemu gikon. Ban kerpani mensim bukut ban wan here halor jemu. Haga juga por, higi pa jemu belai, duai jar haga jong mensim, bau belai untat say mensim halor jemu basya ban kentang. Kipai ba sew bahasya.
Bentah hipuai si bentah jom kajing duai pen kentang. Kajing duai pen kentang kadai kajing duai ban kerpat yang mensim bokoi ban hier halor une basya pen kentang. Ban duk pen kubor ya nak bentah ke kam khoi kam kentang. Ban pelong ya atiar jom ujisu. Ban pelong ya pun la ban le yakikam hakadur ukris lani persona Kristi. Tikane kadai kapor bakentang snew bha duai hala kajong kamansim. Ya kerpat ya pibaro pan snew bha ban yeyeng. Hei toya don lembat ngi a blei trai kan rat ko pa bakut ko blei dan bortam ko blei na bom cukut. Me balong ketulong bat ketemei jong kaburam bat kerdan long brew man brew. Me balong unang sam benta bat unang te kerahai ya kijing ai baro pan. Mamin na ubah kepertai mariang kami. Mami day da ubah ki ai baro kine bat kisem. Mami ken ubalabu latung ya ki kerdan baper ya ki nong but nong rap baterpang jong pun jong me uji sukris. Agabor bakiktiar jong matsem bakut. Nang ban ba men du pelong kur long do yau pa jong mi na du kejutang barim nami ikam balaseng labu dagan yam pikirukom pakan jablay hadin ba milatung yau Moses bat u aron halor pa jong mi ban senchar ban pengkut ban kentang yau ha kejing imblay melajit ya kirang kensai ha kegerdan ba keburom ke ijat ke babut ba kindan lem bat ki banyarap yiki hadikam baro kumta hari kenja mil island ya kemitsim traikam bat ke ikhtiar Moses ha kedanut jong ki nyau pengut ki beri ki bacampang bada ke jingarap jong ki ula senchar khamsuk yau pa jong mi kumta milathe kerahai haki kun waron na kabor bakikyar bapahu jong pa jengki nang bakin don kilendo kum badawa ka ain panturwa ya kejingknya ha ka yeng kentang kijingknya ki balong kadak jong kejing ad jingong ya kejing bha baro bawan nadin hadin habut hadu ko pa bakut mela pha sesla prate yelau kun uji sukris kumunong lam kubor jong mi bat ulenda rang ba jong kanyam karupam jengi bat ujisu lang ba umetsim bakul laturwai rade hame kum ujingnya batlem bat ulapelang yaki apostol jengu yaki ba ulapen kentang haga jing sisya kum kinong trilem haga ban pendep yaka deiti jing blay jengu nangta mela ayaki apostol yaki nong bot nong ram ban pen bena ha ka pertei barak away ban pen urlang ya ka sign door jong me ban pen im yaw kon ben rew te menta ngi kerpat ya me atrai kenrat ban min ai hangiro kibatlat ka bar ka but ya kinong rap na kinong yarap lem kibangi dan kam ban pen dep hok ya ka deiti lenda soblay belahir pateng sangi nado ki apostol ai ni kepat yami ko pa bren bortam hau ni kon jong mi ya ka bor ka ikhtiar pat ka buram ka ijat jong ka jing lang do so blay pantamai ha ka do jong yaw matsim bakhoy ai ba unnes kem ha ka deiti lendo jong ka kerdan baar ka ba layo nami a blay try kan rat bada ka luksa jong ka jing im jong so un hikay ki waypat ya ka hok ka sot pat ka akor ka buram ka ay ba unlong ya tay lang babidor jongi nang ba da ka jing ya lap jong bada ka jing ay jong betsin bakoy pakubor babhakan sa iso akidan lod jong babun bala bat kan dupriang chadu bakut kani kaslapan tay to unlong lembat ni unang bat unang sam ya di sakramen bakhoy jong me nang ba upay jong me
kin pen thema ya la gejing im lang ba gejing kha asin da kum siat rupa nang ba kin yop sa jing ptiap na keduan jong mi nang ba kinang pop kin yo jing pen yesuk pat ki bapang banyun kin la ban ki biang ai ba unya so lang bat ni ko trai ken ran ha ka bat dua ka piran ha ka jing kerpat ke pon ba ke jing isnei jong me na ka benta ki pai ba ki bam la pen khan ti ha u ban pek ban kimi bat ro na ka benta ka perthei bara ka wei ha ka ne karukom ki jaj ben ri bara ha sutlak perthei ndai la lum lang hau kris kin kelalong wei pa jong me bada kumta kin dukura badjanai ha kahima jongme tau trai jungi Yesus Kristus khon jongme uba im bad basenchar rungkat badme ha ka jingi long ko wei bad umet sem bakoi ublei junam la junam Amen. Sai ekiti jong duk dikon shua ben penslai jong ublai. Dimenta bola long pura jong kebalang hi langba jong Father Martin Shilla wiji jong kejalan yang jongi but Father Simeon Sungo uparish pris jong ke parish Namdong kin pen phong hau ya gane kejing phong jong kebalang ujon meridiani bokut uang haba pio i ulung do to berkat yo kris uken rat jongi hang ne ngipek yo pada Richard pio i om tang yo pada Richard Henry yo Chris ru ubadon hau deken mau baul unai ulong do udai jong kabalang udai jongi kumta kersyanya wan semua wan pej bat buai na kebenta jongu bor-bor menta ulong do sat un penste yakikti jong ulong do thmai da kun penyang krisma kabadai ka umpniam baju pensle ya kinang do bat kisim tau trai jungi Yesus Kristus ya uba upa la pensle dau mersim bakoi bada kabor unri unsumar yepi ba pinduk pengkut pen kentang ya upa Kristan mat pintrua ya kejingnya hau blei mentau lung do sat un khamti hei kti jong lung do thmai ya ka pliang lam madu kpu bat ya ka khuri badon kawan kejing pediang ya kine ki tia lung do thmai kadai kejing pediang jong u ya ka kamram bat kadai ti ban pen menta ya ka yukaris bakot man lagasni kabadai ka pedeng du jong kejing le niam kabalang Katolik to pediang ya kejiterwa upat ba bakoi ya kaba pinterwa hau blei trai kenran da perkat bat sautu bha ya kaba pile kan ya dai dor ya lede bat kanyam karukom ba pin pendep kan ya dai dor ya la kejingim kejimaya kedipna utrai Hei ko mei ko kur ko kha ko thau lang ko sunya ban ko yau bei hei ma phik yang el ban kriu khoi baro phik dang im ban ki balai no bat phik ki pa chong u blai tos ngap ye ne ko bar ban ai happy banaga po chong the glory shla banaga skep chong se phan har lami so wai long do so blai bapura chong ka balang Katolik upada Richard shla Dong ini kan hoi risa de kecingkemen ba une ulalong ulang do dimenta lapura ganyan karukom penkentang long do so blai ulang do sat bat ki long do baro kin ya piam ya keduk ya une ulang do jong kabalang Katolik ban kit bok kirwiang ya u ban pediang ya u syakakan hon jong kilang do bat mathiru sakit bok kirwiang yu hadin jong gani kejing le niam te sabahayeng lang baro ngida kawe yakilama ban ngin ruai de kejing kemen imei glory shila ban bando
ban kedua ya upon upara long ulang do itu lagi cing teban ngiting banwai banyaro yo belai Nakakon kedok kenembar kebakat sa nagalanti benang kenembar sauspa arbusa Obay kilama banwai lama
kot kan kedok kenembar kebakat henriu kebakat henriu na kelanti benang kenembar laispa henriu besar laispa henriu besar Keduai Tuhan ben kepala begini kecingknya jonga bacang pi. Tenlong buat yang hundak madu blei pa ten bor baro. Ya kini kecing terua jebai lawan raha kecing penpau yau kon bei jong me. Ba kata kaba kirungai jong me kiterua. Kan kela sa kecingknya jong uta ubala isen hagdi snei jongu. Ulaman bansaj khoj no yakipag jangka pertai mau baim berbasencar junom la junom utrayun dan rengkat batpi to kentiu ya laki dono Tangin yaingo yutra yublei jongi Dan sisya galang kebacan hak bat kebadai Kadai ti jongi bagi penim yang ia man la kapot Bakajaka ban aingo yami Ko kenrat ko pa bakuy Ko blei bidan bar bara Bat bam jokon Namar Haji Gawa Jordan Melapun pali ke baptisma batmai Daki daki shin Batis kamtla Batkum ta kasur kawan nabneng Kan pungki ya kijingeg Hagak tin jongme Kabachong sa batni Batkum ta umansim layar agadur jong kaparo Unpaniko Baya ukresu chatri jongme Lapan sled akom pniang jong ka jinkmen balapha yo u banya lap jo ku bor ba haki badu bat namar kata rekat bat ki bor jong ka pneng nia mane yami hang ni aprte dak baperta junom chaka purom jong me Hosanna, Hosanna, Lord, why you
Dasisha milang bakhoj kotrai bagadai hok babaro kibam lathau kenyaro yami namar lang ba khun jong mi trai jungi Jesu Christ daga bor bagating trei jong man sem bakhoj me ai jing im bat me pamkhoj pan kentang ke baro man mem ju sange ban lum holiday yalau pai nang badadu bami adu basep kesngi antarwa ya kenya ke kriam bakhoj cha ke keteng jong me namar kata ko trai ngi keparit yame badau jo umensim men sau baham ban pungko yikini jingai ibang lawan ra ban dup pengkentang yiki bakin kelalong yangi kamet bakasnam jong trai jungi Jesu Christ ubala hukum yangi ban pen menta ya kene jingmaya namar mauhi hagamit balai tino yu ulashim ya upu dakabaingu yame ladwai kerku ulak dia bala ay nagisnra nuwang to shim bat tobam nagani pi baro namar kane kalang kamet jonga ya kaban IT na kabantai jong pi akaju kurukam ndala yabam la chimya ka khuri pada ka ba aingo yame la duai ka khu bala ay la sinra nuang to shim batodi nagane phi baro namar kane kalang ka khuri jaka snan janga jong ka jutang batmai batbam jukun yak ban mi nakabentai jong phi bat na ka bentai babun na ka bentai ka jingmat jakipop tole yigane bantan mau yanga Berhenti benen ke nomor Arspa Shpo. Ibahi Hasem, Ufat Bin, Yakin, dan Ikri pada Bin. Cinta
Kau kedok kenembar ba arpoa, kenembar arpoa. Endalap say ni dagiti ay sa maha pagkantang ikaparit ya giti isday jong may try bada kabay sa skor hok yaw kun malakama marway jong may nginla bandong kikun jong may hagakerteng bad hagijing sisya daw Kris utray jongi. Utray undan rengkat bati dan nakakli pan ketika kudu blay laiway halot jonggi way payway to utray kurku kerda yapi bat unsumar sukherya pi Togak mat jogu kanten syanya pi baru peniya pi ya kejing islay jong u. Tog peni udpek ya pi baru na ya pi ya kejing sub jong u. Bat kejing berku jong blay dan barbaro upa baru kun baru mensim bakul kenyarapi bagat sang sabat fici jenong. Yesu kamaskalawai So Pachong Ayo yoblay Megaski was I but got tonight Poisu poisai ni da ye pendak
ya kan kerjam korkom haguang kentang do ya padar keme katek padar Richard Kela nagadi kecnong sandaro kuba pesen nongkong hari ini lebih permanyan bukut bad yang kena di perskam ke yang hari ini di sini bedek chua di sini blek sibon ya pi kibai kipa bad balang wapen he pensan ya padar Richard Kela bad yau padar Gregor Yusintem arut yau ini satu nak Paris namdang yau ile mut dan karo padar Matius Biam kagili muslim tay takti na Paris namdang pada senang senaro din takti tua kerpang yang di konkian yang i wariam de kan tiang negasi op yang nongkong badi kenap yang teruskan takti ya kila Sangkuman na uya kana yipi petik yipi wa pada Richard Kela likre lang ha ke Paris Saint Teresa Cathedral Ajuai kamu nayarap galing nga takut beli sibon wa ya wan lang pi ya sembilan lang pi na kabita katme to sa skor kajak sabhay ya sya yo gijing klam gijing play na padar me bad ijul porne gijing ku na kong yung o nakabitay iwaro nong ruai sam ong hagasam khandai khot iwei ngan ayu yo trai de do no junga baro ngan penbenai ki kampla bamelale ngan sakmen lagi jing snyo bha hame ngan yero yeme go bahak le tam ngaru dag jing kmen ga bakrau na ayu yeme ublei nong thau bamelakot yana napdeng ki hinyawut si parang kane ke medapan benta yana bat melapan bentang yana menta ban emsni hakikam jeme baro sirta Bishop bai kerpang na ai ki jingsiang ya phi papi lapan bit penbiang ya kangu blai kadam blai kekinya ke kriam bat khantam ya ke jinglong bakloi jong phi pan penbek bat pen kentang lingdo so blai yanga ku blai sibon bishop na terpatrit ya phi pan tiang ya ke jing asy bha na ke hing kesam jongi pa hagane sni kerpang watla himla pandon lang bakhi lagbet hanga bangan salong uba kamper na pedeng isi para tu blayon ay api ya kacing jakai bang jukut ya pi may bat kihanan be itsunga nan yay snyamu bat buram ya pi barabor kublay sibon tu blay un ay api kabaynong kabakraw Yapi Reverend Father Martin Shlang, Ibika General Jong Gajelanium Jongi, Nam Seula and Klep Yajingle Ha Jongpi, Lengba Kikam Bakikuntin Penshur, Jongpi Yana, Kublai Shibun Padar. Padono Junga Kadak, Dagajing Siamu, Kabakraw Yapi, the Reverend Father Simeon Sumo, Parish priest Jong the parish jongi kublai shibon ni kabor bapila pelut nas yang shibon banyo kumapi Shri Syaw Bhalang Dhar Deputy Chief Minister of Meghalaya Bat Yapi Shri Peng Nonglen MDC Jong Kemensat Khandli Constituency Bapira pendip pendiang habon kiliang nabenta di jindon kam kabalang kublai shibon napan pau di jingsnyamu kebakraru
Yapi Reverend Father James Elias Barrett, Bat Yapi Reverend Father Manha Pakem, Bapi Lakloi, Ban Piang Yakicing Terpat Jenga, Ban Long Kum EMC Bat Duhania. Yapi Rupadar na Terpat, Ban Piang Yakicing Asimhan Yakicing Kesem. Yapi Reverend Father Crescent Roy Ladu, Procreator Jang Kajuai Diocese, Kublai Shibon, Bapila Shimkya, Ya Kikam, Kibabon Ban Yarak Yanga. Yapi Rumukot Padar Ban Pediang Yakicing Asimhan Yakicing Kesem. Bon Bapila Yarak, Bat Kershan Yanga, Haki Babon Kibenta, Jang Kajing Janga. Yapi Rumukot Padar Ban Pediang Yakicing Asimhan Yakicing Kesem. Yapi Reverend Father Biker Orlando Khan, Reverend Father Baining Pade, Kublai Shibon, Ya Kicing Sbon, Kicing Bha, Kicing Ik, Jengpi, Papila Yarap Yanga, Kakapor Bangale, Ya Gadai Klik Ministry Junga, Bat Nashim Yakaliganat, I Kublai Yapi, Kipat Ringai, Jong the Good Shepherd Parish Latin Kublai Shibon, Yakicing Ikai, Jing Krishan, Bat Jing Duai, Jengpi, Hagapor, Bangadang Le, Yagadai Great Ministry, Yapiru Padar Baro Anu Nakot, Yang Yakicing Asimhan, Yakicing Kesem. Kublai Shibon, Yapi, Reverend Father Desmond Nangpdu, Nag Banta, Kicing Bha, Bacing Shibon, Jengpi, Ban Krishan Yanga, Haki Laisnem, Jong ka Sunday Ministry Junga, Haka CMC Umsau, Margin Rong. Yapiru Padar Nakot, Ban Pediang Yakicing Asimhan Yakicing Kesem. Ngasnyamu Shibon Yapi ke Parish Mautawar, Hakicing Alam Jong Father Parish Priest, Reverend Father Ambrose Lamin, Bati Father Sunrop, Father Mission Monsuja, Bapi la Aina Kina, Ban Le Yak Ministry Ha Parish Jongpi. Namla Hlen na Pau Kicing Siamu Yapi, Ki Sunjuk Kentai, Jawai Kublai, Yapi Kinong Nikmat, Bat Kinong Trei Kam Sarkar Baper, Ba Pila Don Rengkat Batna Menta Kesni, Kublai Shibur. Yapi Kanadini Seminary, Na I Kublai, Nadu Father Rector, Baka Community Baro, Na Pi Nasdang Ban Penyeso, Ya Kicing Kot Menta Kalasiso, Na Desnemu Ya Baro, Ya Kicing Bha Jengpi Baro, Kublai Shibun, Yapiru Ki Padar, Baro Armut Ye Padar, Lambet Kar, Bati Padar Lakon Tres Utong Lakon Ipi Ban Piang Ya Kicing Asimhan. Yapi Ki Padar, Ki Sister, Brother Bat Kirimiam, Kentai Bat Shinrang, Jang Kajawai Diocese, Kublai Shibun Ya Kicing Don Bha, Kum Hakane Kapor Bamenta. Yapi Beka Sister Lona Dhar, Kublai Shibon Ya Kicing Yarap, Jongpi Yanga Hakini Kisni Penkret Hakaying Kesem, Kublai Shibon Yapi Rumukot Ban Piang Ya Kicing Asimhan Hakaying Kesem. Yapi Keparish Namdong Baik, Kublai Shibon Bapila Penhek Pensan, Bapila Kershan Yanga Man La Kapor, Kublai Piparo, Kublai Unang Kerku Yapi, Shimon Shikong. Kublai Shibon Yapi, Ki Sister, Ki Katekes, Bat Ki Rambak Balang, Jong Keparish Namdong Barok Kawai. Ngadas niya sorong, Ban Yok Umapi, Nang Trei, Hadakam Jong Blay. Magbenta Ban Penyari, Barok, Ki Waipat Ki Komiti, Kublai Shibon Yapi, Nado Ki Choir, Ki Food Committee, Ki Liturgy Committee, Yapi Ki Sound System, Ki Volunteer, Ya Ki Media,
bat ya phi kinong shat sedang mas bat jing terwa kublai shibon ya jing don banta jong phi ngamba ban klet ya phi kikor dhar bat kor sila bat ya phi ru kikor dekhar na kundam ya phi komei kopa ko bei kha pa kha bei kian kisan kirut kikong kha kipersa kiksu bat kikha kiman ya phi ngadasnyo sibon nasnyo ya baro kijing ai kibang layo pediang namla ban pendiang nesu liang Henry ko kurdhar bat shinla tang kijing duwai sha ublei nan yai perta ba phindap phindiang pura sasisen kublai si hajarmu ya phi kinoya lam bat kirang bakur kublai sibon kublai sibon ya phi urut ambrosla ula penbit penbiang wala nga ya gani ka khor ka kriam yong ka balang kublai sibon ya phi urut yang phi ya isya bhana ka yung dasam ya phi kinong ikai nadu plus a hadu benta ngada siya sarong bamenta hanga hilapin thong ya ka ay nga banshay kiba ay jing im bat jing shay bat kiba be ya kijing dom sa jingay kublay shibon ya pi baro hilahikay nga kumno banlong kumnong yalam hanga pilakul kham ya kijing bha jing sbon bat jing e hanga kilasu tiep kublai shibon pilaturwa menta da kaman sim basiurit nakarpat epi siau bha wat theo wat wo lada ngakumplet bang ai kublai ne jing yaro Henry to shim yakade kijing kublai bakar pang junga yapi baro nang kajing yarap jong pi na ibarit ne ibakraw Samsung la yo yu so in kong yung kasmanari yung i. Kijing takti na kuwahe na kuntaw pada yung i. Iko anong kong bukod pi na po ini kasmanari. Badwaan na po sanaro, badwali kumdasnawi, ano po yung kaparish namdang. Ito ini sa bahayin lang waro ni pediam ya kijing kerbu na pada yung i. Utrai lon rengkat bat pi rengkat bat piru uplay beren bor borong terkui pi ukpa baruku barumen sembaku Lagi jing penbena naga kan ru kan nhau